Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Ahmad Channel. Semoga aja teman-teman sehat teman-teman. Waktu kami cari ya teman-teman, banyak sekali teman-teman. Padahal ini nggak hujan nih teman-teman. Wah, langsung ketemu nih teman-teman. Oh my god, ternyata di sini ada Upin dan honor Betawi yang cewek teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman, ditembak ya teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi teman. Kita mana? Wah, langsung ketemu nih teman-teman di pinggiran nih teman-teman. Di kanan Upin nih teman-teman. Ini adalah barongsai warna biru teman-teman. Kita dudukin aja, jangan dia. Kita cari. Wow, banyak sekali mobil-mobilannya di air teman-teman. Kita ambil nih teman-teman. Tuh kita bersihin dulu nih, soalnya kotor. Ada mobil pasir nih teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Tuh di air nih teman-teman. Mobil molen teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wah, ada lagi mobil Pertamina teman-teman, warna biru teman-teman. Wah, kita ambil, kita amanin nih teman-teman. Kita bolak-balik dulu, banyak airan teman-teman. Soalnya kita taruh di bawah aja, dan di atas masih banyak nih teman-teman. Wah, ternyata di ini ada mobil patroli teman-teman. Oh, yang ini teman-teman. Wah, ternyata ada mobil pasir lagi teman-teman. Warna merah, kalau yang tadi warna ungu teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, warnanya masih banyak nih teman-teman. Tuh kan benar, ini yang mobil truk teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wah, masih banyak nih teman-teman. Tinggal satu teman-teman ya, tinggal satu. Ternyata di sini ada mobil polisi teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman, kita aman nih. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.